Kwa vile mtumishi anasema niweze kuongelea lugha ambayo ninasikia, ningependa nieleze hivi. Asubuhi nilipoingia kwenye ibada, kuna jambo kidogo ningependa kuchangia. Niruhusu nikale pembeni ya dada mmoja. Akaanza kuniongelesha, maisha ni magumu. Mimi nakosa hata naamua kutolea Mungu, na nikasema basi nipatie kunyumba. Lakini nilisikia ibada ya siku ya Mungu. Walisema hata kama hauna kitu, kuya tu. Na nilipotoka tu pembeni yake waliniita. Nikaangalia tu. Tunaibaka ndio uventoa. Tunasema, "Pai wangu uzima sadaka ya daima. Toa sana siku zikutukuze huko. Toa mikono nayo ifanye upendo. Toa yangu miguu kwa uongozi wako." Hii ni sadaka ya ajabu. Kujitoa sasa wewe wote. Hatuangalie hivi, hatuangalie pesa, lakini wajitoa wewe pekee. Na kuimba. Sauti ni sadaka. Toa miguu yangu ni sadaka. Miguu inafanya kazi ya Mungu. Na kwa hiyo nijiuliza tena, tunaleta sadaka yetu mahali gani? Hii sadaka tunaileta leo mahali gani? Wanaiongelea kwenye Wathesalonika wa pili, sura yake ya 9 mstari ya 7. Tunapoleta sadaka yetu, wanasema tulete kisi roho yetu inataka, bila kushurutishwa na kwa furaha. Kama ulikuja na sadaka yako, wanakufasiria namna gani unapaswa kuileta, yenyewe moyo wako inataka. Hapana mtu akwambie fanya hivyo, wewe kwanza moyo wako unataka upande nini, bila kushurutishwa. Haiko kusema tu kuseme mara elfu kusudi wewe usikie na ikuwe sawa vile ni kodi. Hapana, bila wewe kushurutishwa. Na wanasema tuifanye basi bila kuhuzunika, na tuifanye kwa furaha, na ile ndio yenye kuandika tuifanye. Asubuhi ya leo basi tunapoangalia huyu mwenyewe ameweza kutunga Zaburi, wanasema alikuwa katika hatari. Na tunaposoma neno la leo, hili neno ni ulizo, na nilikuwa najiambia ina maana gani tu ajiulize na ishie pale. Lakini yeye ametufasiria yule ya ulizo, kisha ulizo amefanya nini, na tunasoma